عليكم أصحاب من أكثر ديوك جوتوا صاحبك جران نار فضلا تخصوصا يوتيوب جرك سبسكرايب أي صار لايك أي صار قبلك وتفرتي وحبها أي صار نكا وحو سمينا واحد عادي هن معو كو سميها حاسكيس نحيتان وكنحيا which is not good. If you got a wife, don't make her too scared, you know, because anything can happen. You never know. Okay, أصحاب تاون قدو قالنا no وضع. I think the lady she's pregnant and the other thing she's a student because she got many books, you know. Let's go see what's gonna happen next. الله نيفتا كبحي إنكاس كورجيرو وحكو سميدون فخري وين أودحي بل نو وضع أبابا أفريكان كعادي مان Okay. استراليا جوج افريكا جوج ايشيا جوج مدح صالح دارو انها بعادي ما اصلا قيستا نوض انا نقول سعتان مساكيت الدربة شكي قالي معي فيروس إنعي إحساسي أركت ما قرأت no something's going on عمو ما قرأت gotta make sure everything's okay هيسانيسو هو المويه هو الموارك ويديبا هيسانيسو هو المويه هو الموارك ويديبا هيسانيسو هو المويه ساسي أفيري ذا ولي نوض وين أقول سعتاه داران هذا شكله بلاوت اوكي Yahoo.
باشك وين اكو ارمور سوي رياض ماشي يا لا وضع يقرا على قباد اخوك وصل ما فعلا اخوك وصل هاك اورلي باتاي. Okay, why you doing this to her? She's pregnant and she can happen anything. You don't even think about that, man. Come on. waatana way soo laabatay isaga dhinacaas kaloo gala u maleeya noo wada naf maxay ka raadisay labadaas caruur ay ka raadisay naxitaan ay ka naxday wax meesha ku jira bismillaahir rahmaanir rahiim saaxiibka ma iska dhigi qaf banaanka imaado wax boogeen abaye boorsada taleefanka iyo furee qaatay labada caruur inay carartay ku dhowda markaas aad toori baad imaad ma gartay bal noo wada waan ugu socdaa Don't do that. Look. The pillows keep moving. And ain't nobody over there. I know what you're talking about. حتى هي تصاحي don't touch me nin rag iska dhig camalno orso baar meesha wax ku jiro That was you doing it. What you mean? The pillows keep moving. maxaa u maleeyaa adina sameeyay waxaan I thought that was you doing it. Let me take it. What are you doing? I'm being serious. I got you. I just want to take your temperature and For make what? sure. I just told Baby, you. telling me the pillows and moving. soo ugu ciyaaraya hadda maxaa rabo inuu ogaa temperature-keeda hadduu cir ku jirto ama haddii dhul ku jirto maxaa kaa gala hadda too late waay waaba ka naxisay isbitaal gee cunug si loo soo fiiriyo okay asxaabta meesha ku joojiyeenaa video aad buu u dheer yahay okay ay maamin subscribe inaan isin like inaan isin gambaleelka markaa furutida waxbo saa ula socon ha furan gambaleelka okay peace